Na predstavu odlazim 2 sata ranije. Odlazim uglavnom tramvajem, znači sa Trešnjevke, treba mi jedno 15 minuta, ako minuta više manje. Mislim, nije potrebno dolaziti baš 2 sata ranije, ne dolaze svi tako rano, ali stvar je u tome da volim doći na vrijeme, čak i prije vremena, volim se pripremiti, volim sve stvari koje sam taj dan radila ostaviti iza sebe, doći u garderobu, skinut svoje privatne, ne znam, stvari, robu, obući se u kostim, otići u šminkeraj, raditi frizuru, pod haubom se definitivno izolirati od svih stvari oko sebe i prolaziti misaono cijelu predstavu. Šminka ti oduzme jedno 20 minuta, frizura 35 i još 15-20 minuta dok se obučeš. Nakon toga odlazim na scenu, prođem si svoju dionicu, mičem se sa scene, odlazim u svoj prostor, vježbam, ne znam, glas, artikulaciju, to mi je najbitnije. A, e, i, o, u, pa, 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 pe, pi, po, pu, pa, 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 pa. Vi. Pokušavam raditi na dijafragmi, ipak da budem glasnija na sceni. Možemo to nazvati, ne znam, štreberskim, nije bitno. Bitno mi je da sam sigurna i da sam slobodna u tome, a ta 2 sata prije mi definitivno to omogućavaju. Što se tiče treninga, mislim, dosta stvari je isto. Koncentracija postoji, mislim, trebaš se koncentrirati jer možeš nekoga, ne znam, slomiti mu ruku, nogu. Odnos trenera i nogometašice je isti ko glumca ili glumice i redatelja. Ako zakasniš, to je najgora stvar, mislim, s pravom, jer nisi ti bitan, nego je bitna cijela ekipa koja onda zbog tebe na neki način zapravo pati. Tako da, ne znam, treba dolaziti na vrijeme.